Deruda. Hari ini masih kayak mau nge-review artisan backhouse yang benar-benar viral yang si emangnya teh belajar langsung ke Jepang buat bikin kuenya. Saking terniatan nih keluarga langsung ke Jepang buat belajar bikin kuenya juga. Pas masuk ke tokonya teh nih keluarga sengit pisan karena mereka teh pakai bahan yang berkualitas terus tanpa pengawet. Yang pertama ini sih kami cobain dulu premium Hokkaido Battle Matic Cheese Toast. Barang dibelawakeun teh yang dikuan kahibu pisan aing mah benar-benar rotinya juga. Tapi kata si tetehnya mah harus cobain menu baru namanya teh Nutella Bomb. Nah wow benar-benar loba pisan badak si coklat teh. Iya mah pecinta coklat kudu wajib nyobaan karena coklat teh enggak giung tapi enak gitu. Seriusan badak ieu mah nu nyeun ngeunana si rotina teksturna bener-bener niat pisan bikin teh pokona mah bener-bener ngeunah. Berikut kalau kesini mah paling wajib persen si Dirty Milona karena tinggal di badak bener-bener unik pisan si menu teh mah mulai dino lain nu kieu mah. Kalau pengen ada sensasi krenyes-krenyesnya mah tinggal pesan aja premium Hokkaido caramel pudding toastnya. Si badak bener-bener lumer pisan ieu mah perpaduan antara puding jeung toast teh bener-bener menyatu pisan. Pokona mah geus kami nilai 10/10 ya mah. Yang unik juga ada butter toast panna cotta es krim terus di panna cotta nate di kana butter toast juga kieukeun. Aduh bener-bener ieu mah juara dunia si toast teh bener-bener mulai di tempat lain. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai fresh strawberry frappe. Wow bener-bener ieu mah geus kanu amis-amis kanu seger-seger bener-bener meningkatkan kesegaran si kami ya tuh ya. Dan beres TPD-nya kalau kesini mah cobain juga si aneka dessert cheesecake-nya si aing ngobodak bener-bener gak ada yang gagal di sini mah ngareunah kabeh. Geger liang sina coba dukan. Teh mendingan pisan. Tapi kalau disuruh milih favorit kayak mah ieu tanggalna teh sisa coklat mousse. Wow bener-bener ieu mah si krimna teh aya asin-asinan terus coklat teh bener-bener amis pokona mah balance. Tempatnya juga cozy, homey, enakeun pokona buat nongkrong di sini mah. Cus atuh datengin dan cobain. Nama tempatnya teh Drum Baker yang ada di Jalan Bahu Reksa nomor 5 Kota Bandung.